Medafo ene so waye nshira se wa be kamensa ewo emergency Ghana TV eso nene opani bia bepie mu ha se ya ne nsem a odi etu dwa nyina e kire se oni oba bitina ye na oni no eye agreement ansa no mo ba be hye ejapade o ma be ye ejapade ewo aware mu na eno na awaregyaye eba omumienu entem na oba ne pese ofa kwati kwan bi so na oje ejapade ne boso ne no na be meye a kire mu se ono oyobi a oyemre onpe gidigidi na so sasem we nko ade ade a ode ne nan beti so obema nani abre se ne be ya de no kre ebeto bebi a no kre da ebusuan yenkotie nanumu ensem a ode etudwa say aja ebo a memo akwaba yana na pomwe na bo ya pa jo yeda Kristo ase yede ye wa ha no ato awie de boko medical ba se de wo ka se ya ba ha abeka ho asem na yetietie mu nyina ne se ya ba ha no ekoye nanka Dabi umma ba ha ne na wadama ebi kwa no obi afa na obi so abeka ye ho eti kira asem ni nyina mu na asem ni nyina ne se me wale mere 2017 okay na oko ordinam ko ekwan so kotonton ekudwa so koton na me hu ni 2016 no ye se opaware se me nware no me so na me so me to se me ni ayire okay enti wo ye se edwa so no omutu susu wo ho enti okudwa so no okufa de yo na odin otonam o infantini by a friend mama esi efie din ne brofu din de Mary Fosu okay kwaso no pacho no kono wo hin okoni dwaso ase ba bia didwa bia no de na ko okay na waso omutu susu enti se me already se me ye no ho ade dia na me sika dia na me susu no moto no me ntubi na no na bua na ma ni fia wo siye otimidi siye anti sabra no de wada mu mi ntwawalu na wa ye ready se wo be ware na botomu nye sa anti ono wo ye se wo be bua de omo a me ye me na o ka che se omo tu susu enti matubi na metimidi aye no ho ade a enti me tu susu ni free 2016 be 2017 na every week bia ye 1.8 yes ikadada 180 Ghana cedi temeto ya no ema ni si 2017 no nam de year no ho ade sabra no so utu nya beze eno anzo aje bai ne rekototo ne ma intimate ye be ni say every week ni yes ye bebo si ye body ya po me any evangelist ye mo because as I see ye hunu madam ma Facebook for monso mon check bi emma me na ye nhwa de 1.8 week bia Tuesday and watch 4 o'clock okay enti na wotwe ni wo mu na wotwe 9 okay enti okay eti afino 52 weeks and tibere 180 cedis by 52 weeks we mental ke bisa 180 by 52 years no kosu okay be 9,360 akakaka na enka wo ya nya 10,000 ya kanisika 100 million medasi nje da wudi scan wo wa machire me waya ne de ye hu ne ma bibia ye bibia me ye no ho ade me ni ayibia on se sere osiba ya tenants and also oni me dada e school time okay na 180 na de adwuma be na wo ye nti me driver ni me twi trotro okay ye trotro driver enti me ye no ho ade nyina wie no ye nya sika kakra na ye se ye rekoto bank na ya ma ye adwuma sa tususu ni biem na media pelon ato car ye me amedia obi car na metwie ono ana di adwene no e bae so no wa adwen pa ene di sika no koto bank ye rekoto bank no ye ho na na fie ono de mako 2 times eja sika sai na mo rekoto bank mfa so omunya wife no ye 7,500 na me man yi mu 5 million so mfa nka ni sika ho nton ade enka ni sika no okay ene ka 17 ye rekoto okay enti 17 ye rekoto no ka kire me se ni fie ono de mako 2 times na nsuo to ane ba fie onti omo no motete wofo omo ode amemo mo timo no na omfrɛ sɛ nsuo ba fie
nti nsuo na ba fie no o maame yesa me enko ne enkohwe ye ko na nsuo tae ba imura de na ta da no ti ko hom premier no nsuo to tita ma ye ko nti o kire me se plot na da hase no ade na me enko yi sa sika na da bange ho no na yemfa ntwa blocks na yemfa nsida na me nko so ntususu no yensida no na yemfa ma school for no ye school for no kaka university for na yemfa mo rent ye the rent mo 9 months bia no be dan bia nipa 40 meje madam fu bi so ye bia aboa no enti yanya ne sa nanka me mfanya ka ni bi sede me kasa me ye adwuma me ye yakoji lo atoka nke mfa dan rent o kan na oba prot na mani nye ho aka che me se ya ware ya ye wedding akosensa wa bam enti ono wade a one me dia me so me go bibia menene dia sa na o yere ne ka kire asimo ka kire me no na meje tum ana ye ko starte sha blocks e si dan no na ye si ni mu no ana o ka che osaka che me se baby a mete no edan na single room okuta matu minini ni baby a okuta tu obaba ko bema bako to ye sen kola no enyinyine nti me ntu nko ni fie ho na ye nkotena wona nkola ni nyomo dan ye so ye dan sabre no ansa na obeka se muntu na wote he na mete kwamo a me ha dan wo kwamo no no so te kwamo no so ha ne dan jena awafo ni mienu mo ye den na motena ya me wuje no ho ade we no oji ni no manyina ba no di 3 years wo me menchen na ne de te dem ho enti anu no ka chem se me started dan na me si no anu ka chem se na master susu na master me ntia susu ni tu ni gusu ameto enti me started dan na ye si na ye si du be no ka chem se ye ntum ku fie ho na single room na yemi ene nkwala ni nyina te dan no no ne yoma na memnema awokere wa ha te yanko na me family three man se oba de makotena ho ene o se na dan kura wo siasi me prot so ono ne prot wo siasi so na woni me kotena wa makacho se bibia me no dia okoyi dan pipese maame oji maame se eni ben na ne wo so aye mele fosu ena wo so mele fosu o ka kire me so no na to ne plot oni na danfo ne toy o mu to ne 14 million ene sika 1004 ena to enko ka se ni kunu na one ne wo first born enyama no na wase ono abeto plot papa se ma ho yin show ma sa se wonye enti wanye ena ode wono akọ ne na danfo no etobi ona danfo no tobi wana so tobi na danfo no wajime nsi wono timi esi ne bi enti okan no yi dan papers ma me se menni na me mfa medin enkoso bi menni me ni anko ye na medin mra so bi na daachi BBC a na me ye member wow obeya ya de but moto ofo ni bi ana me ji paper na de to ho eda mango yo wode krata ne ma krata na mame se ukosesa din no ukosesa din na medin mra so bi ana wankoye na meje to ho sa enne kira mekwa ena ene adenti de na ma wo revie me ready amfi na ye den menim se one sero yi krata ma mi sa adwen bia ne tiri mu se ya betimasi ana bibisa enti ma nyi me ye moto na meje to ho ana me dia ye dan no tie tu kwata ne fie ho ya kwatena ho no ya wie dan no na ye wie no ono ane dan no na adwuma wo ho mabuana me ya dana mana edana ye kama adwuma ben na ne wo adwuma na wo ho no ne fio ye ngu ho nsuo to aneta ho ti no mo de blocks atoto no mo de nwi atoto so eno ne fa ne de bra inside ya bu ho nyina na nsuo ni ho ya de poly tank assist ho nsuo wo ho ni nyina ye wuboto mo ni nyina na aye ye nyina na ye mienu nyina na aye eja kire mo ye misusu na meto no ma 8 years baby odo ko ye wodi me ono to bi ono to ne de na me so meto me de me de amato na me bodi nsesi a 8 years na mato 1.8 ne sa duru baby wo sa 10 ne ba se o mu di 2 million abeka ho amana ye 3.8 enti 3.8 aka 20 series mama efe bisa na ogitum ha aka 20 series na 4 million every week bia enti mama efe club bisa me say ade adwuma na me so ne total so wa ya ade enti mato enti sika no eba ogia on fanche me no metia ne se osima kota yonos metia ne se yankotowe metia ne se yakotowe metim ka tia ne se ade na ma be mama tususu na ogia mesi ogia fa blame e bia na mpebi kwa to watch abo me ana bia mpebi bia na mpache o me bawo ye tususu ye ne susu a ye to e die sanya wa na wuyi a susu nura no collector na ko won fa sika ne ma eye den na wo yire e wo access no kwaji wu susu a woto ye wo me se mo to no edwa so
group I'm so I'm group ni bi and what the machine movie and every week we are made the minimum 1.8 na metwa na me de ama no one de ko nti oje scan ba na osima kota euros me mebu san se sika no aso osia amaji ma na me de akoto cement abego mebu san no osia na me de akofa anya abego ummisa na dodo onko kan cement ne nso hwe se bi o oso to cement 4 bags so pepepe unkan bia me nim se beyere no bibia no na me okay sa bre no na odi sika ne ba no na dance fo wo ho ubenya nipa bi o e dance fo so odi mu dance se o yire na agi susu no di brew oh me start for the no ho no ewo we ya bushapani wo gasi ono kwa na mama suma mi nya oba no ono na nam suma mi hu sister ono ene ya dance ne we ya bushapani wo adwase die no di mu dance susu no me to ni nyina we ya we me kire se susu no de wo to na de odi mu dance se sika no a wodi tu susu no na wo yire de ato iron rods wo de ato se me ne wo fie ho me ne wo fie ba if you have been a chef friends wo a dan ho adwuma ye nyina wo ya we bi on na hwema ye bi ga beye bia on na ye si dan nyina ani fie no ho adwuma bia na aka bia me betena ho a ye siesie ni nyina sai ni pane ya we okay to aswe ya friend tola okay o ye fie wura on so asi fie o de ma school for na rent asi fie kama ye na chef friends wo ba bia mpesa wonya ntiase kaka ba bia na nka me pedance fo ni ye se me tu susu me yire de mako susu fu bi ho me tu susu na susu ne ba bobo nipa bebere amane ne mu me de ma no ne de obi nyina ho ba nipa de mabo bebere amane a omunim sam tu susu ne mum so no kwagire be yes o kwagire be ya djuma de ba edani sie ni bibia kwaso bia de sai nipa ni nyina me keka kire obi a okay pacho to akọ na amane yo anti yeah sa kwatena fie ho no na si ya mabua me asiesie no fie China door na owura ho a ho no ayidua me nam tofra makom ana me de bai na akire friends rivers ni dane rivers ebia bobo ya chenyina in sliding glasses okay nti sa bre no muyi mu ne ma free kwa mo no a obetena oba no so na be China door ya de okay owura ho a na chimbe ho sa wo inside biem obefa ho no ase owura chimbe wo na me se ahwa na si plan me ma no se ne braba ene si ma no na me se plan na etan na me ma yes ebu emfi ebu yi pono no ene US no ne pie ho yi ni na fi na se share no blocks okay and ya kama and ya de toilet and bath bed and ya two tiles and ya de ma and ya kitchen and ya pie de dan ko gate ko pie abontin to free gate mo ba no afa no awura kitchen na de awura ho no ba bedroom okay ni nyina and ya yesa de no ya ye wow and your ma bibiri and ya ye ofia asesa no ne kitchen na ya dan ni kitchen ho ya kwetena na kitchen no and ya yi dan ba ko and ya kitchen dan baby amukotena e se bi usi kire mu how many rooms dan no nanka two kitchen ne kan wa nanka 3 bedrooms okay ya ko yi ba ko free and ko ye 2 and 1 hall and a toilet and bath shishim me kwat ya ko na ya toilet and bath 2 tiles na ya nyan hwe toilet seat me to fledum and a buy me wa dance and a kitchen ya 2 tiles asisi won kama okay mene ni nyina na ye ni nyina yo brawo ni mu enti ye wiye no ya tifio kama wode dana ma first ahan 72 million waje ene yedi ye nyuma kakra ka fio ye complete ye eno nipa ne tam aso eno obi so asa abaji 60 million 1 year ono so tam aso enti je abe na we me tifio hobi me na mbo pipa ba me nsan so sikam adenti ya eja we say am me ntio we sefie ne dia ba maboa ne dia na nso so Debbie, if you need the way it's a one hour you kunu, we a wedded husband. Obana can go back to me a wedded wife. Why, a cucuni cacra to say, Bibia, Tintin. No abotrepa, Babotren me wa do babia, nothing Macanyam or cacra. Okay. And she minabotrema no amo, yes, I knew money a course. Now, when was semi median, the ama semi in our
betwa aha no okay me de no yes ye de be ma han de atoka no de wo ka say bra bebe ye wo fie ho no mwanti mo de nkrata ne ma wo ma onya kokoduro yes ye yes eno yentu nkotena no na onfa ne de no ma han ne de ye atimsisi de ne yatimu no ene sa tembe ho na ye onfa ne nyina ma han wonyi ne sika and I'm saying no ya nka ne sa nka me me yefisa na me ha dan wo kwa abo yentu me matena wache wona dem ba fia and na o me ya sa be ye ahase susu nka me to e de apeka atwi ato nze me ntwi amanfo ka na dache no me yo ma ya hwan ne be ba me ka de ya adwuma ba me amo me dia me tumi de gina station to station e de ya adwuma enti everything ma me tu susu no enti se kwa we na me fa so enya adwuma no so se me buada na me se na di besi e wo fia enti ye hu dede me hu ya se na busiafo afre me se omuhia me ne mabusia nyina omuhia ye okwa na akaka chon se me gini fie afre ne nsem enti ma omunya sunsum ni gidie bi se omonti ase se me gini fie afre ne nsem eno mo sore no mo frɛ me na me mabusia me so me de ka trotro no eye made titiufo a mo jom private car so me di omunyina di machi she trotro ni mo ma twom ne de koe ye koe no mo ye fa anaga anana pado ewo anaga sisiachi akira ya ye koe no na so ma ye group o mo to ho twen ye o so doso ene ma munyi ekohia ye e ba bi ewura na ya sori fie o ma bushia panyini ye sofo ena ahemfo keka ho ene yakotena ase ye tena ase no omuma oba ne boni nkro o kani semina ewie na o mo se wawie akawo ena mo se me kan sema me kan nyina egu ho eno mu se o mo tena so no mu se de ukuro ne kan de se onya mfumso o se ka wa besi fie oba na busuana no eno mo se wa ye we ama odia na so peka ka na emu ni nyina mo dia mo ye wedding enti se ene ka ni ho woni ni ho ka na ye wo de esi fie sa obetima aton obeso anya adwuma enti wo so peka obuwa no na munya ka na dan no kura se esi uprote so enti ye wo dia ade enti na wonti ase enti omo kan ye no de akoisi ya ne so omo tu agina eno mo soro kwa enti eno mo aye abushia ne tena so omo sere ya omo twom ho kakraba omo bai dom ne bai ne se edan no ntum komedie nim ono oba ne die ni nyina o de ma hanya sika no ye nchemu pe abusuana ne kansa wow ye nchemu pe se adwuma bi wo fie wa ye nti sika ni bi ye mfanye ye wia de bi ka ensema ne de ache ye mienu so ye adwuma ne wo fie ne bi anka ensema ne nyina hu se sika no asa ye de adwuma wo fie se adwuma bi ani so ni ho de ye nche sika no tu obi afa ne de na do de be toka o frankoto do de ndie be ye de o de be no de aye wow ana babushan fo ka se omde abane ye nso ana mi so ana ma tunsia guso amma mi tunsia guso ewie ne bompa ye guso ana ye na sata musuna enam koso e wo menene ntam na bibia nsi akoso ache na mi twa me honam kofo bia na akoboni dua na ye na uso ko ede na mi twa na ma sama wale ya se mfa ho nkame okuru na mfa ho nkame okuru ba te se nwa wa mpa so ho fin na nso so na akobusu mi nsia we na meti ho na ebi fi asage ebi twa se kan me twa se kan na me am sika e mboto na me fa nchen ya eno ye yo panyini no kwa America apusia me ba so ma kan de me dedodo bobo de atutu meka papa ya ye kana semu oyo panyina nani afi kakra na wakọ awade no mu nkoma na oboyo ba bia waba beduru no mehwe ba bia kọ na anu aden tutumika ba insha 104.1 yamre insha 104.5 on Facebook YouTube ni Ensure TV bra wonum kọ ka asem otu nsa guso no ba bia waduru no wase na nkoso e de na siye enti me ka kire me kan se nyoma se den ko mo kan ni nyina ama bibia na asem nyoma kan ho bibia ye mo kan ni nyina de wo ye ntam bia kan na ye de sore e bai ti dame de ya bai wa na de mo wana wa be pumtama wale ye gui wana hobi ne fo no ka tense asema ya kwa kan nyina still wa ntiase
o foko me kra na bibia e bia na ahodin ni ho nti no mpese ono so be ha ne ho na anwade no anka me shabon tama ko bodia sa abonti ne de ewu ana ye akwa no obi akwa da abonten na sa natin na wasore ko dabi me ho de me gina me na so bibia o okay enti eno achi no ena o ka kire me se o ka ya friends obi be ha dan ya free wona ya ba fie no na bibia nkoso ni nyina achi obi be ha dan odi nipa ne ba me ho nipa ne be hwe na me kwa adwuma ti me ba no se obi abehwe dan no ena me se yo na oso be saba tano pa maspake ka medwala chamatadi maspake ka na ese so me betu ka na kwa adwuma ena nipa no ne yere e bae omo bae no ena odine ka chense mikro ni gina on ena o se ya chia no ena o se kwa sembia oba wona mo beka entiko omo bae no ena no mo ka se obi abe ha dan wo fia o se ne maye fo ba ye wi ase no mo ye 12 ena gude mo ha enti ye mpesa bia mbu nsuo se ne ye nyom pasabasa enti pipa no na bo ahyem umma aburo so bi beka ho a ya obetu afiri ha me keka bibia che no se bi nyina wate ni nyina obedi so na se na sika no wai na se sika no wo fon so okay dije se okokoyi na wode mai na me se na me na apanyi eti momo no oyama okoyi omukọ saafie wura na meka se oni ya chefenso won okay okọ na adwumam na na me de okay se dia na esi wakoyi oyisika ne ma na me ba nwumre no na ade asanti ade chi Tuesday na Monday ade chi Tuesday na oba me nchen ka che ofiri baby ono da nkwala ne de opie bai oba no benya na me na osisika no mo de ama no ana me se wen ose me de akototo na me se sai na busia ne ka no amusi bibia no mienu ene yan tenase yan plan ade na onko ade kototo ade a minimum we nti sika no ebi wodi aka we osisika na hye mini onye hwe ode mame ana me se sa wo be so do me kwase a me so no odi ka ka che me se ono ya mfantini ba obe kire me se me asantini be ma odi ni adwenya bi te mfantini wo te kaka wo ne ko tran wa me ka santini ko no so wa mfantini ti buku ayi woni kuro ma be kan de oh na sa asante na nyina ka mun na tie omunyina ti no no de asante ne no kasa asante ka sa no me ka on kan fanti okay eja de na sinti e ma na sa ba ni nyina ne se me ka chanse sika no a wa ma me bi no opeso bo mi kwase anti me bo ni dua 1000 ye be dane sa mu ba ko be che no ene bo ni hu no de ko abusia no obi mu sa ko da abusia no ene abusia no se sa week na mu ya wada na ade be cham ya be di Easter anti ya wada mu hia ye mensa yansa metena se bio ena me ko ne ko tena busia fie ene sa tena se busia ne nyina sa tena se me de manfo obi ani machi nti omukura mbu fisa da na obi ani machi na me se tama mo de share no afi no bi betwitwi na ni mu abedware ne ada timaba yem pese mo kabia mo betimi aka yem busia oba no ototo papa so a no me se kade asi no ano ne hia ye obo so obebu odua na ade ba ha de ana ototo papa so na me chire mu kama me chire mu no mbusa no na se no kre ana mka chense na sika no ewo hen omo bono a ne papa ne se yenya wo yere wa homa nti na me pese nka wo di si ba bia ya be sia ne se sika no wa ma me bi ti wa ma me no afa bie na no ana o se aware on ware bie mu abusia na nim ana abusia ne se on ware bie mu dia ni sika ka wa bo fie on wo su ni ma no omo busa me kan ana okache omkache nsetua ne sikama na afifa ne nsa komanda busuafo afi na enne na nsenya mu no ode nsa no abase aware sika ni nyina sika bia mai meba ma menko eye ma Mary Fusua ma me mo ha mo akwa baba nsha 104.5 Jafuri stylish ofuri mesra ohwehwe ma me Mary sika sai na ade to obusuya na nim se woni no ware ye e ka wa bo ne se ma me de bitwa nchecha se me 1 billion odi mamia asembie no 100,000 no ano nkoni baby na obi aso nkoni baby me mpe esumbia me mpe bibia no amisika akodi including susu na wa bro na me mpe de bia me na se 1 billion no ano no obi ankoni baby no se just what the dane me ma han na watuam sika ba me na busuya ne se omo anya adwuma so nkopa busuya no watuam sika abusuya ba no nti omo ye ne ma fefefe sa omo busuya panyi omo se omo fanso nyina omo no so omo yade ni si abusuya panyi no o science me ma se mi tofa na obi nti ase opanyini Paul ye boa na sem nyina ne se wo hia wo ba bia na okura nkoda mienu
na bra wo hia no no wote kwaamo no ba no so han dan wo kwaamo en wo hu no ba no na nani koje ne ho awade bam court nsensan ye bam ma wono mienu be ya wafo oba no tufiri ne dan a wo han mu ba betena ne nchen abrabo no mu an wode ne ko ne fie ko kire ne se mesi dan yo na me dan nie ba ma isi ko fie no ko hu se chimato kakra wo fie nsuo to aba fie ho mantabo ne blocks na wonum tietia so eti oba no ka kire ne se susu no mpo de e hyase bra na wone ne yitu anamo twempena ne mu no kire ne se susu bia yefo na watwi bia no eye 180 Ghana cedis ene ebeje afiri ho watu susu no saa mani du afe 180 saa mani du afe na kire se 52 weeks no na okuta sika no 9360 ana wonum de kwaya ayefro no munya so mfaso 7500 pacho mathematicians na eye adwuma no 87500 no ana ote 500 mo ba no se oba gishe wusika wudi dwane mu oba na de adwene ba so 7000 no enie enti je na yemfanto susu na fa kotoka yenye oba no ahoma no so ana ma Mary memo ha Madam Auntie Mary. Yes. Now pom to say Na me adom. Danyankopon wasepa wadaroma wonim eja Paul yeboa Papa ka ne na waje ne nsa. so say Mene na waje ne nsa. yo wadaroma ye wo fidie ma no watoa ye say asam no ye mame mama efedi ka tena so no mpo ye se wo na ade ba ye na opanyini say ma wadi jaye no kobu ewo ebusuanim ebusuya se obema ika wabo 12 di na ka fa ni sika man wotu di ni say 100,000 Ghana cedis aka ni sika no 1 billion na ka fa no na so oni na jawa ya sika no man na de nsa aka ho obema nsa aka ni nsa otumenka Me ba to bi figina so na me na won kasa. na ka me body e wode ba ya no to fa akire wo na ka wayi ma no dia wota dia mate. ba ya Papa ko me tile tia 4 years we tia dan ka. Ti sa me ya me da wa me ba plot so no wa boa no so obegini sika. Sika din je sika di. O ti ni sika na mane. 4 years da no be temo sika. wale wadaroma moko wanka so wabusua ono de ne kwasi ho Ebusuafo me papa na oje na wale ni o ya anu ade mama me papa ga nye se me mani sika. Wo mo tuna se no mo se. Temde da ne ma hanya. E da ne nyame dia. Obi eti da ma de ba 20 years. Wo de ma hanya de ma nika. E da ne dia. pe o de wo dan krata bre wo panyini se onko sesa na no ba ji to ana wanye E da ne pepete kwa wa kla ne papa we ni me ho. Ti so wo no ka ne de da pepa ma na papa na so ye ko shi. O wa ndi da ma jira se me ba eja waso anfa dan krata bia ma o ye ko shi ni papa na kwa wa mo na. E so no de wa ne me la. ka kire no se o so wote de me ka wote yo se wa ka pepa na nch amma me wo kwa mo o de ma me kwa mo yo me ba me be ni pa bi kura ma de na botre no no o to so nya mpanti ni jimi fo. E na wa le ni so ba de da na firi so no de me na ma bosu ni nsuo. Wa bu ni nie nyina. Wa bu ni nie na me ba o ma me nya botre ho me so kakra ma me o te me nka me na ka hospital bo ma ya mele. se ya ya sra ba me de bia ni bua ma pa me fede wo pa nti me sra wo nya botre na tie ma sami ma me why dia opanyine yika anti ma ya fra wo ne se wase wo kura na wodi kan de wasem ba ha de na me bisa ne se okay so abisua ka se ma 1 billion ama wudi tu e na de ne sa koma no sikanka ho dan na wo ka wase ne sika wo mu ana se enim pa cho Papa no to no 1 billion ko je prophecy. wala no atusu bia no atusu na otu bia wala ti Ghana so na me ya na de 10 tiri babu ani. eba ma Mary wala no atusu no ade no ko shame na otu bia no 280 Ghana cedis O ye ko shini papa no to ama ko mada. Ma ko bo be tike nyina ka tusu sika no o ye ko shini.
wa bla asem we antwa yi a me ọbanye me ba nya botre mame ya wadaro matie me pasa bisa no na nka yi enu ano mame ose bra woni no da ware no de ne kwahye susu bi mu na wotwe bia no otwa 180 Ghana cedis ano na me bisa say no kresa oye susu meto e no no di ne hu bebre na wa bet na obi dem 5 years 20 adaika na me ye da wo me ba plot so na wo du sika wure mu a na wo da ma wale a me timi ntua wo sika ma mame na wo tiri betna wo nche se no wotene da a wo han mu aya na wo tiri da ni kotena wo nche na wo timi nko bi ka no kwa mo abonte so mi na nchi ada ne ka etie ba ada ne ka mi na nchi ada ne ka papa na wo to no say awade wudo no nti na da wuti aka onti ahwema onsan kwe we kontompo ko shini papa na wo to no ni nure na wade ya me na ode wale na te in she riot wade na wale ya te what to be ni sika da na watem 5 years onti aka me ba me pa cha wo so wade edro na ware wo wono na wo to woni Enya mo ti asan da ni oja wo de edro na ware wiri me kura man say we ba me asako yeti we nyina asa no ma me fia ma so ne pe no na ye da na 5 onu na wo me kwa ye ba asa ye sa o ti wo de se mo o ti de edro na wa edro se o me ma me fia me ti yi madam ade nyame sa ma no ye adwuma tan hwe o sia me kwa mo janche me drive ma po shini papa na wo to wa mobra o ne ni mo wa se wa ko na se ni pe ma me mere wa mobra ne ba pani kura ke no to e o wo ya nka ne ba che me pani ne chi ba kura che me pani ebe wo de ware me ate me mere o be ni sika da na wo tem 5 so nchi aga na mi chi aneka o shini po ko shini wa mobra o be free ke ma betre ejanya betre me ba ha de ya betre sa no ko ko ni ma o kan ma je bi ya betre ya do bo ni ma se chobo pesi na no se ma so ni nan me so mi hu na che o se ma so ni nan ah o kwa na me su edi na chi na ma ti atofom na me pachew ya betre me ba me so mi nu hu ma me dare in she riot eno maria ma na ka sara ni tie wadama sabe me sika ni sifre wadan no a wasie ni mu say ya wo badia say ya wan dia na se wo boa wo dia ene ya opanyini wodine chafa wodine chafa da na watem 5 years wo tiaka watna da ni 5 years wo tiaka no wona na tienti ka wo tire mu no tiaka ma hwan wadama wo se ma here wukuro ma me ma kasa wo mra nyam opanyini wate esra bebre bible say yama ya kasa wo mra nyam amansa nyame kwa de nka memfa ho na nitiri ne atitiri bebre tie ntimi sra wo kasa no mwa ma nya se wa me dafo wadaru ma wo opanyini woni na ati se kuru ne yere nti sa bre no ko ntwa da ne ka ma hwan era ne nyame dia me badan no otene woni ne mi enu na mote me na ni chi adan na watimu wa kwa mo no maami e o toto masam ami e wo so toto masam ne twene mesrawo me se ba bia na wona letia no a wote se kunu ne yire no na ye hwa adan na ka ba ma wontua wo ka ma hwan e no na mbeso yi ma no me do na da ne nyane dia wo so te fa mi ti ko te de dia ko edan na amoko tena mu okote de duako no a so wo badia no na woni oni ni mienu na tim o ti ama me ba ma ne dia ne woni ni mienu na tim awo ne ni le timu a fa me ni timu no e na me ye di wo me ba ne plot no so no bo a nti se wa bo a me na wo tu beji wusika de se sika bi nje sika di ene amra ye wo mu ha ye de ye adwuma de enti mama nya abotre ya mede ne wo kanu sei ne se na pesenka ensem wa ko edu wa bo ya mi bisa wi enka yi ma no but da bia wugina na wugina na wantia da ne ka ense ne ko tua da ne ka but mi pese mi hu se oh be ma no obo ame oto cement woto anwea wo ye sei na momo no tebia no to sei but unti min ka bibia da bia wugina no hwa na wugina o me kire bo se ma me ne na te kwa mo me na so baby ana me tie mama
But mentie TV no Auntie Mary. Utie TV ni dia wadama. Ebe kwa actually to the young kasa say the only make kasa telephone so. Say. Na me pe kwa ho no worry. That's when baby I'm finish me baby I'm not. Okay. Advance na son. And I'm too free ho. And I'm better na the house here. In Me kwa na the house here. Nkana wo say Eda na ona na de want so 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 ya we nye ticket ya. Ele tie ra na train. Tie ra na train na me ma tie ra ni ska. Ti me ne tiki ya wana. In she E wa da ni sa. Me ni o ma pra mi tu aba o me de be che, me ni o ma de be che. E sa na na da ni sa. Da ma wa wa no so nka wa da ma me. Se me ti be bi na me ta ma so a. Wo na so ha da ma me. And so would be the other hard and I'm a meeting because I'm too better now. The new man did a great day. If you are not in the better name, I hear queer and a better name. You're better not anymore. Nisika was what you are making and went to Nigeria. If you are a friend, said you couldn't in a car. We decided to meet in kind of word in a car. He can't went to Nigeria and said I was telling or by the same cheer because of the dining room. Nani tia kana de man tia tia te da ni mo no ensuo to ateche na wo ne ade na me ho mete wonye adwuma wo ti fie afe me na me koba ma ni di me sala ho ma kina bi dwane me mo se me ye de gu na so ntina wo se ye me hwade wo ye me nan mo ame na me se me tu aba mi tu aba na ko ka chem se wo ma se mate se me bo ame no ama no ame de ba no mo ade kwato na dan fo ni na adam full friend what sister na won what won want to say bone enti say wo so tu ada na person na be kwa black obna won wan adam for na black e na black ne kasa ya no se be ko eni ama na ye yi aba ne kwa papa no wagi ni case ka papa na what wagi ni case ka ka dem say wo ye adwuma e na ma friend no so be gi me 1 million ban kasa na me ni tu na me better na dan ti be ba ya no so me ma ne ya wa ka dan ne nya ne dia me ba panyi ne papa no si ma ne ba ya nam sa akwala na me ne papa ne ntomati a me na me hwe akwala ne nti e na ma me nya hope better na dan ni commitment na dan ni e se dan ni akwala ne dan me so na me hwe akwala ne nti na o se better na dan na better na dan ti me na na te dan ni na plot da ho me twa blocks o mo mu twa blocks nyina wo ho tola me ne twa nya ne ya chemu ne di si dan no ya ba na ka raje ne ka no otu aka mo aka woje ne ka ma ne tie 8 months na papa ne nya adwuma me na mkoba ma ni di enu achi na danfo papa ya sama ne ka bla na kula wawu wasa ka fo che bla de je ne ka so nko president ya wasi mi nchi ni woni bantu ntimension me na mkoba ma ni di papa no so iboni ayefo ena me na hyehyɛ dan na no me bisa o bibi kakra se wa no asem se woni na hyehyɛ dan no wadaro mo ba bia ye gina sese no woni ne me no asetena mu no yenko opi opanyere ne mu asɛn na wodan no a wo ka ho asɛmi mu ni sika wodan ne me 300 million wa mo makohoma 300 million opanyere no edebo aye ba chawo 300 million aso me ba pa chawo me kakra eda wase dan wabua na mo sika akodim 30,000 Ghana cedis ma susu na me tomato 8 years me nyi bi dan top panting shey ma sisi ni na kiro me say me to 1.8 me etro wa to me sister penny shoma me ntre fie da me da bia me kutaka ebure me dibi ma manfo kra me this opeka me ma bia twi oye ko shini papa na wote won fo won semwe nyina bebrebe bra ma me gina so bra wo ne ware ye no de enti ma me pese me bi akohoma bo no wose so na wo bona akohoma se me bona akohoma say that let me 56 bia na me sai me na me tobi Ichebo pedi bia wie nsuo na oba tokwa woji hu sika na nya ne gas me se ge we entwa wa ha ebetwa mama nya botre Troni eno mare papa
Menya papa me mama wada. Ya kwatena fie me sha to mu ko. Me to akomanim. Chobo. Ya ko fie me tum. Chobo. Oye ko shi. Hello Mary. Mami. Adaro ma he. On se wiase aye nyina ye wo mu ye timu ye bre ye sam fifire se de ye wono akwadi wadanse se woton na na ebre fo pa da ko pe nya ye bre pe ye nyina no ye gya hoko asisie enye ade a ewo wunia no wodi wo no kura sebi ya mfumu mfa obi de menim se de wo kasa wonya panyine bone ayefo so na ye kasa mesra wo midi de mawo ba mode anebra na ye ntena se na yen kan yen hwe ba bia ye de beto me ma ho so de me better life want me for me so ye me wedding to one part and nkoko so wo ba da na abati ma ba da etwem minti me ma yama emfa opanyine ma lawyer ho am fa nkoko okoko to say so wa wale me aye me ho de wa mama ko ho ma na ni sika be bi ho me say yamfa ai da ni bi me busu afo betua fan koko hello Mary Mami yan fan koko yan dane ma lawyer ni ndi a kire ni anka opa no sa me see why ya me wedding why me say opa no say wo se o ma ha ne no wa ba ha kina wa ba ha so wo de me ma me tere ni wa da mo chi no ma ne mo fa mi tere TV so fa won tere TV so kura na de obeba ma ya ka ma asumdwe na hia nya TV so ba na ye wo cha da me tere me papa me tere bebusia na ebusia na ba da ba na nka obetimi aba jesa me tere me papa de obekan di o papa beka obeti mpa chawo ma nwa ma opanyine nti le beka wana so enne ya wo nya time ma mi ntimi nsha woda me se wan sha me da kwa ye beba wa behwe dan no adansefo bi opanyine ye omu nyina ye de omu nyina beba behwe omu nyina beba isika omo ye 300 million to support say wa wali mi ye chine wa mama ko fa na ma ye dan ne ba plot so no so obeji ni sika nya me hasa fe na 30,000 obeji mi akwese amangba no obeji say me dem ko 1 billion no da and the sad what dey put so 1 billion ko talk ko dey plot see so okay na me am dey cash say 1 billion mami Aaron I don't know one man dey plot see mane anyway papa na wa so 1 billion one find a plot Achao baby am bi si me breko ene say edan ya opanyini ka ho asem no wayi ho adansefo ye betu ka ba wa be ye hwehwemu na da ho so ya papa ka na betie da ode ba ma wa ba ya ka ti ya ba ho le on the right na be nye bi amana o susu be bi ane da ne du ya ni sika bi ya o mumu o ya ba ba ne nti ye fancy ha why 17 am start o ba de 1 billion o 1 billion wa doka gachi obi ka ni free so bare mate aja mama ye mfa no kuranya adwo usika sai na akodi dan no ma mi de mi nem susu amato no ma to for 8 years ya ba ma me fa busa no what tum se tape no ho na mo record ya fa na dan no e wo kote de biako mampo hema wo mampo asante mampo myam kro mampo hema ne tachi okay ene wo ye ne wo beko me pa cho yo adansefo a wo ka wonu ho asem nyina ni wonu nyina bekasa me pa cho yo ni ya hwe ba bia no kore ne wo me pa cho yo de oginafo no so ye ne de me yetetementi madam na me mpanyimfo adaro menti ye nye de pisa ne mom edusi ye kamera ne de mera be ya adwuma emera na bekasa me damasi eti kawakoma echo yam abusua ya fa asem impompo no ha ne ya ma nan ne adansefo no bi nko kasa na ye ntwen se ye benya abusua no ya wo mu de pese ye nyemu no kura no abusua wo mutena ase share no se won fa sika ne mawo no wo no nyina numbers ho okay nya botre enkasa ye be hwe se ye benya abusua no so ne atie wo no ma no asem sa ampa wo mo ka no sa de a na me de menye de wo fon so ye de mra no be ya adwuma ama na ye kama be fefe ma sam no so be de me se be fefe wo se be abusia de bia ye sorry a ye se ye pa asumdwe no hwan e na be ma ya asumdwe be ba ye man mu a na gina ye yan ye so asumdwe e betena ye man mu a na ye hu
Asemba kwan ye fa so ye ka no. Asemba ye ntem a ekwan ye fa so ye ka no na be ma asomdwe atena ye man yi mu. Se bibi ba ni ye nya abotre ni yanka amfa yi antu yi a ye be de ne yensa aka asomdwe na ye hwehwe wo ye man yi mu no. Mini a wo hwe me, mini a wutie me. Asemba momiento ye boase. Afanu mienu yi. Be me ya kana ne nsem. Oba ne so nsem a wo ka no. Se maso atibi. Mu nyina mutie bi. Oba no aye bia ma be ma no. Saa so na be ma ne so aye de aye bia ma oba no. Enti ade enti eno mo ma saa sem kitwa wei. Abe mantawa be do mo ntem. Asumdwe a na e do mo ntem no. Omema enam saa sem wei so. Na emu ache. Omo ba be sei anyonkofo a omo mienu ne na e do mo ntem. Abusia semba a momye hu kwan ya be fa so aka. Na momye ma yakoma mrafom. Ekwan ya yi ma mi ekwan ya fa so kan na asem no. Ba bia ntwa yi. Na asem e de kra na. Ekwan ya fa so kan no se me de anya ade a metumi na yesi ho no mu. Anya ade a meba ho. Enti momfa nko court. Sa statement no make ye no. Entwa yi. Awase ohun ne se ogina afidikase so amanse nyina etie no. Wiase nyina etie sa asemi o kan yi. Enti bibi wo honom no mo begina afidie so na mo kan ya na ma ya hwe yi. Ma hwe ma no kase yi. Beka se ne a o tu amane mo tu ayampia bi. Sa kwan bi so sa no dewi o kan nsem no pa kire ase onfo buo ma mpenifo no mudi asem no omudi asem na akodan om no ebia waye bia ma be ma no se ne wo ka se be ma ne betena ofie honom obetena honom we right se won so betumi aka se wo ye den wo gi ne sika wo gi dan sika wone honom betumi aka ne sa se wa betena mu free. Na be ma ne nso anya hwekwa no so ne sika eboa bi nti se wo sese sika ono betena afie honom ye wo so ochi a ono nso ne sika akwakohyem no ono so sese a mu nyina mo de mo ho ka we di we ka we nso di we ka nti wasa mo brem ho ase mo de mo makoma ba fom. Na mpenifo ede ekasa asem wei ede yie tu yie na sa wo ma wo akoma akosoro asa obu afu bi etoma ne om se enya ade a obetu na esi honom ntom omo fa nkokot dia na ehonum na entwa yie sa ntima me no ma na akoma mrafo abusia story wei a me de be dan mu e ma mo mfa ne se story bia sa akeke e ma mo mfa ne se ya na asem bi ene ye to ede a kire mu eye nsema esisi wa wiye wiase mu nkofo awade mu niama ekoso wa awade mu ana enne ye de ba bedan mu yo enyimai wa na mo pram ho akwakwasha awade mu niama we na ekoso wa aware mu ye nto ye boase unni akukuduro unni abotre na wo fo so de uti akwakwasha aware mu unni nimde bia wo ho okohyem a be wona sape ne eja wo no asan besi wachi nkobesie no asan besi wachi mumi ensua de wo sa story we mu ye mfem afutuo na ye nhye ma ye nuanom ye ne omo nche sa afutuo ya ye nya wo story we mu ye ne afoforo nhye no mo sunya afutuo ni bi emfa mmobra se no mo kwa ware mu na bibi sei ekokosi a mbehu kwan ma de mbefa so asolve ede yie atu yie abusia like video na share na subscribe na drop a comment no e wo comment section ho for mama ha ye emergency Ghana TV mo sonfona na akosia me na me de dwumade e ba wa kwan mu abrin bia mia na me de ba enti o like na share na subscribe ya me de dwumade e ba wa kwan mu on sabeka na on so watumi enya o chefa e de e free mu me de be si ara sanem so ye san so e share biem abusia makram
Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.